Hello guys, good morning. So for today's vlog, for this video guys is madtutagkuan na pud kanal na pud guys kay na ako na po inang labadakan dito mo nang ni ato ang ko guys alam po i-share ninyo unsay kalingawan sa mga tao diri kung oh ang i-share po ninyo guys og ang i-share ninyo guys kung unsay panghitabo kay ta ko na sa kanang hilaba. So ingani po mi guys ani sa bukid guys kung anay doy tubig sa kampo guys, di ba ato na naging vlog gahapon kay nahubas na lagi dyan. Yung nagpasalamat sa Ginoo guys kay ni uwan na among tabay nasudlan pug tubig gamay pod. So karon nilabhan na po nila. So karon guys ang mga silingan gato sa kanal kay nalaba sa bibo ron murag makaligo dito ani guys kay katong gahapon kay nagluto-luto man nga murag tinais baboy man ang kukalahos og ligo gahapon sa atong suwadyan karon og ligo kasi makaligo na ipog ko. So mga tungnan mi taod-taod so kita sa adto aran pakita ninyo ang view. A few moments later. Wala ni mga tawhana guys nga wala na budget sa tubig kay hubas lang yung tubig. Hapon kay nakuan man uwan man nabalik ka nagtabay. Labhan po dito ulit karon da hubas balik. Bago pagalit na kuan na sudlag tubig. Tapos yung partner guys partner guys nang kakayon sila guys kay may tubig guys kadugayan guys wala yung nunon ay manginom. So hello guys, welcome back. So karon guys napidalis ka na naramidalis ka na guys. Maligo kami suwaji baglok secondary nja kurabit ka na dito sa akan na di ka katungkad ano mo to kon ka nakatungkad man matungkad man gyud nimo. Sige suwaji ba na naligo na ko sa tabay. Sige langoy lang kus kilid mahiyab kam sa kilid. Sige lukso na 1 2 Laom? paarin pa pa Di ka katungkad ay. Laom judi ay guys, hindi matungkad para liog man ni yoyo. Ano, pag hinahinay lang, didit ragod. Di, bayad. Ato gagaskilid mag-ana kami sa minto. Hindi ka malumos. Naas Marlin. Muluwas ni mo andam sa Marlin, muluwas ni mo eh. Sige, may unsa may last word. Unsa last word niyo sa pamilya? Ano yung last word mo? Dong, asa ba kang laba? Arin ta kang laba di ha? Buta na pud mo dong. Sana kunin ka ni Lord. ara makapuyog Nay kayo dyan mo taas ng tubig. Katawag sa dagat lin, basta mong evaporate. Dili ka ng ang dagat baka ng kuwan pa. Oh, basta mo taob na. Dong, mo taob na. Nagmo nila ba ni saka na mo anod. A few moments later. Sa maga ari sa atubang kaog dari maklaro ka adto. So karon guys, dami diri sa kuan. Murag ig-agaw sulo ni niyaya. Kay mangwa mi og butong na pud guys. So karon manay mis tag-iya guys kung sugtan na pud mi kay may pakatkaton ag tag-iya pa si pakatkaton guys. Sabi kay ako man good guys kay delikado kasi makatkat ko kay unsang mahagbong jata kay. Wa poy hak-hak siguro pud ni guys. Dili mo ka makatkat og lubi mo nang
Ay tas tag-iya mananghid ta siya pakat kato ng musugod pa pod. Diya karon mananghid pamidari. Ah. Daghan sa naglobi guys na. Siguro mga mig lobi diya. Among kanon og lami pa pod. Lami pod. So, kita-kits naman ta adto kung sa sunod pang hitabo. Kuya pod guys kay murag na atas kuan man-made forest kay na ako labong pod kaazo naman na ilang kuan guys ari adto mi kuan may ta mi lubi lagi kaya among ano bago kasi mukat kita may mukat ako lang siguro mukat ani guys so sa number na tong kat kung may gusto may slide ba dangog ba punuan guys kay ni uwan ba sa hapon so naamurag may hak-hak ng lubiya siguro ado naman na lahat mi padung so kay mamuha mi og butang tuwa dyan og kuan ba labong-labong pag ato naon jay ilaga mo kis na to aman oo kanilin sakta ka dalilin may butong na lisod lisod pud ka ato dalilin ay na may butong ana usara ka buok Ano ba? usara ka buok Ano yung gagmay uy, butong na. Gagmay lang. Dami sa katunoon kay sakto katunoon sakto to kay tulo ha Chuwadan mo dari tulo ka buok pero delikado pod guys kay unting na mukis na to tulo ra ba ko ka buok sige kuja po dari kay labong pod kaayo diri ang katkatan. A few moments later. Nahala ang sumadag katkat. Asa bugawan ng mga hinanakit sa lughan. Sa bugawan. Kuya ko niyan. Sige mo kiss na to ha. Lord, giyahi ko sa pagkatkat Lord ngayon ta safety ko. Uy, nahihina gidang ko di ay. Nanguro ba ko? Ano ka taga po? Lisod jud guys kay murag boy hak-hak sa tumo yung diba slide sa damo. Ari dyan, kay taas na kamot. A few moments later. Boy hak-hak sa tumoy oy. Hindi agabok na pug tumoy guys grabe. Kuja ang tingko slide ta. Hawan len, sa pasan tres pikas. Ikaw hat mang Marlen. Na heart ag purma ka madun siya mo hinog heart oy. Na heart. Na heart. Asa ba len? Nalagi hak ka tumoy len. Hard gapon. Hard gapon. Bukod sa gani mo kay taas na. Suga man mama ako eh. Oh, ayun na guys. Umakit na siya. yung unggoy. Kara oh. Kana oh. Da. Bisaya alagay aga talaga lugar kay Bisaya masa. O ni kat na si Dani kuha na sa usa ka buko. Sa kapunuan dita. Murag buwang naman na. Istingin ay ibabaw man na doon kana kabuli ba? Naman. Kana do ah. Kana Kani? Di to. Wa man ay unod gud. Asa ba dapit? Kato. Kana ang usa ka bulig. tapad na po sa imong gikuha. Are? Lahi man gud. De, Lahi man lahi to siya punuan. Ay kani. Alay punuan. Kuha ay.
A few moments later. A few moments later. Ang ka lang kasundan. Lagi suara lah, kipaningot. Haman. Hindi ato o. Haman. Ito na lang ay. Murag ko sila ni. Butong. Sakto ra na butong. Lisod tuyokon. Awa. Bentaha parang dito hangman. Adto na mi guys, nakainom na mi globe. Murag wa tag-iya lang. Wa jud ay guys, agang giingon nga ang tag-iya mo kat wa jud ay wa jud tay choice. Camera jud nga kat. Bisi mi tag-iya guys ba. Hoy ka pa nang adyo kamay mong kat ay limbaroy na. Nan. A few moments later. Na yun na gikan mis kuan guys kanal nja. Nagabudlay pug dagka hay kuno kay butang mas buwak. Uwan na. A few moments later. So ngayon guys ay kanina ay Bisaya tayo. So ngayon remix na naman. So ayun ay magtatagalog na naman si Kuya Rence. So for today's step ko no. So for today's video guys is nakita naman natin kanina guys na pumunta kami sa coconut at ako kanina yung ano talaga namin is plano is yung may-ari ang paaakyatin pero insult naman guys no diba, so kaya no choice, kaya yung may-ari is busy siya kaya kami na lang yung umaakyat kanina. So yan naman okay naman. So ngayon ipagpatuloy natin yung vlog today. So ngayon is ako yung mag-isa dito. So sa likuran ng bahay namin ngayon is yung papa ko na may ginagawa para sa kanyang bed. Ginagawa yung bed niya para may bed siya, ewan ko. So ngayon is magluluto tayo ng buwad. So kung sa Bisaya pa guys is buwad, kung sa Tagalog pa is tuyo. So magluluto tayo ng tuyo today's vlog. So ayan, kasi yung ate ko guys now is andun sa lolo niya, tapos yung mga bata din is sumama. So ngayon na lang ako is mag-isa. Yung papa ko busy din siya. So ngayon share ko lang sa inyo kung anong ulam natin ngayon. Ang natawag ay tuyo. Sige, ayan na yung tuyo guys. Nakasabit na yung tuyo. So mag-antay yung tuyo para lutuin natin, di ba? So ayan guys, nakabili na pala sila kanina guys ng oil. Ayan, hindi nila lausa o luto. So ayan nga, nakairita. So ako na yung maluluto ngayon. So it's time 1 PM na, tapos wala pa akong kain. So let's go for cook the tuyo there, because if we don't cook dried fish, yes, we don't have a food right now. So I'm really sorry guys for my English today, because we have a remix language. We have a Bisaya. Talaga guys, I like may ano naman ako guys, may nalalaman din ako sa English, Tagalog at Bisaya, at saka sa Leyte pa yon. Leyte din. So ngayon we have a remix language stories vlog. So let's English. So now we cook a dried fish today. So I was comfortable right now. So I'm feeling guys, I feel that if I will speak in English, my heart is beating. Beating, because in my mind when I was speaking English in front of you all, I was realized that wow, it's amazing. Yes guys, so now I on English. So now we cook now, because if we don't cook we died. So let's go.
So now we get palm oil. So palm oil, guys, that is used this bukid's life, so that if we have no palm oil, the haling-haling there is lisod-lisod, because the other people there in Bohol is used like electricity. But now in my bukid, in my life now in my town, I will use palm oil that is made of palm oil. Yeah. So we get one to lighter there, lighter. So we got the lighter to enhance the fire. Kumpiyansas maong English. So it is the challenge today. I will speak in English to elaborate my English grammar, because I'm grade 12. I'm grade 12. Graduate. I will enhance and outside my English grammar. So let's go. We cook dried fish in Bukid's life. So guys, this is a palm oil. You like that? There is a dried palm oil. If you use dried palm oil, maybe it's easy to produce fire. But if you use palm oil, live palm oil, like color orange, it did not produce fire. So let's start. Yes guys, we produce a fire like that. Yeah. So we will use a kaha there, and we put there. Yeah. This is used on this kaha, guys, is finally used. Yes, finally used last minute, so that yeah, we will use again. So this oil. Wow. A few moments later. So now guys, the fire is very high, so that no problem up there. So what I will put the oil, and I will in the next oil I will put the dried fish, so that finish done. So thank you for watching guys. If you enjoy this vlog, if you love my channel, please click the like, and if you're interested, the comments, so comment below in the section if you enjoy, and please subscribe my YouTube channel and notification all videos for the next vlog. You will notify my next vlog. Yes, of course. So let's support each other and love each other and unity each other. Sorry for the background, and the motor there is very banha there. So please support my YouTube channel, and I hope you enjoy. Especially the Filipino people, small YouTuber will be fighting and will be delivered all country. And especially to all YouTubers like me, small YouTubers will be fighting, and yeah, don't mind the bashers there in outside there. So we'll continue, and do not expect or exact that God will be provide the biggest grace. Yes, correct. So thank you so much guys for your watching this vlog, and I hope you enjoy. And please don't like please like, share, and subscribe to my YouTube channel. This is Kuya Rence, guys, and I hope you enjoy this vlog. This is a challenge, English challenge. No, remix language. So thank you guys. See you for the next vlog. Bye bye.